We love you. We miss you. Please be strong. These 3 teens appears to be coming to a tragic end. Israel launching an airstrike on Hamas. Israel says Hamas is getting outside help. The bodies continue to arrive at Gaza's hospitals. All this raising fears that this region could once again be on a path to war. Konflikten mellem Israel og Palæstina fortsætter stadig. Modstandsbevægelsen Hamas står bag både busbomber, selvmordsaktioner og kidnapninger af israelere. Fem unge drenge kom et skridt tættere på konflikten. De måtte hver især betale en pris. Ayal Yifra, Gilad Shah og Naftali Frankel. Mohammed Abu Qadir, Tariq Abu Qadir. They went to the police and they sent policemen to us to check if they might be by us. Once they weren't there, we knew something horrible happened. ולהראות שאנחנו לא מפסיקים לחפש את אותם חטופים. הכתוביות האלה שלכם, לגלעד שלנו. The bodies have been found in a village in the West Bank. Thousands of mourners gathered to join the funeral procession of murdered Palestinian teenager Mohammed Abu Qadir. And deep marks from the plastic handcuffs. I remember standing there and watching the protest until I saw 2 soldiers come and attack me from the side of me. Israel invaderer byen Gaza. Israelerne bomber og palæstinenserne fyrer missiler afsted. We were attacked by F-16 jets that destroyed our homes. They are civilian. There are no weapons. There are no rockets. Nothing. Hamas har størstedelen af befolkningen på deres side, men kan Israel alligevel formå at udrydde en stærk gruppe? Er Israel overhovedet meget bedre selv, eller har de også uskyldigt blod på hænderne? Hvad skete der med de 5 drenge? Hvordan endte de op i hænderne på Hamas? Der er kun et sted at finde svaret. Se med den 16. november på DR1, hvor det første afsnit af den nye dokumentarserie Hamas, et skridt tættere, vil have premiere.